in hi drone ni somni panni sang ni somni panga Sunday ani a clear tu le ngai thatu te chi bai le vekule kan video te to thleng in milo clear sakin milo ngai thak sak ula milo like sak ve nge donia Iran Israel Indona chungchang le US in Iran abom chungchanga mi chi sang sang thujiak te ilo ngai thlang u Israel in Donald Trump afak by familia fan island chansanga The United States B2 Spirit Steel bomber te chuan engine ni tu khan Iran drama nuclear siam na mun pathuma GBU 57 massive ordnance penetrator MOP bom parukan thlaka an bom thlak pakhat ri zong hi pound sing thum ani cheu mai heng bom ti hian le noi fit zan ni thlengemo reinforced cement concrete RCC fit somruk thlengemo phindar thei turangai ani a heng ba ka hian US Navy submarine atangin Tomahawk cruise missile somthum hangin Natanz le Isfahana nuclear siam na mun an ka bok US le Iran inkar borak hi thatlo changa tam khop maya tun hi Iran drama kumsa khajakwa somsari pakwa a revolution nulama US in Iran abai vai khatna ani Israel ram shoi tu te chuan Donald Trump an fakna sakhop mai an fak ar ek lo chawani aming moi le du om hi rangka chakin aziak ta ani anti a US in Iran abom nu lok hian Iran chuan missile engemaza tin Israel asai vele thunga Israel lama mi som pakhat an hliam ni in BBC chuan atarlang tunmai khan hliam za thi som paruk antile to a Tel Aviv khapuya Iran missile in chhong adeng fu a in chimatang hian mi paruk hliam te naw twar an chan chuak to a in chimkara tang midang an la jong me kani Israel atakam chembo din mai lo aui pui tui lian thlir mai ne heklo zong chip de angin avir nga zok zoka Israel fighter jet te chuan Iran rama sipai mun tam tak apom ngalani IDF chuan Tukin Khan IAF Israeli Air Force chuan Iran rama missile ron ka chuan tele Iranian Armed Force te anbeya Israel rama missile ron ka chuana missile launcher te an phin chengalani ati Israel chuan Iran hian missile zali somnga le drone sang khatmangin Israel ram akap to ani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Donald Trump afaka President Trump congratulations ithutluk na rum takawang le US chakna le thilti theina hian Iran nuclear ral thuam chungchanga history itidang lamboi don ta ani President Trump nen hian kan ti fo chakna manga remna le muanna chungchang hi chakna hi amasa a chu remna le muanna in ron zui thin zan ina hian Donald Trump le the United States hi chakna le thilti theina na men lo nen acheta ani ati Asoizelna Netanyahu chuan hebei pui Operation Rising Lion kan thlakna konga hian Israel hian thil makle thil ro pui tak alauti to a zan in zet chu adang tajak mai America thilti hian midang thilti akhum 5 vekani khovela ramdangin anti theilo top hi America hian aron ti ta chata khovel history hian hei hi achin chia khiau donani President Trump hian khovela ramhlo omber khovela ral thuam hlo omber hi ati ongrop don ta ani ati Athu soi toplama Netanyahu chuan President Trump kai shwaina wang hian Middle East a hunlom om aron her chuak dona muingil na le remna le muana kol a eng chan don ta pathian in America le Israel himal somzel se heram pani in lai chin na soing hin rwal lo le kanrin na ti chha thei rwal lo hi lalpan mal somol ro se ati heti lai hian Iran chuan US bom thak chuan engte wal ati chelawni in an soya Morteza Haidari, spokesperson for Qom Province Crisis Management chuan for do chu a chelek chawani bompuak po aring vaklo tuna hian are duk mayani ati The International Atomic Energy Agency chuan Iran nuclear siam na huna tangin radiation pot leak awm lo ti an soya heti lai hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu lein hnuai tom himna atom meka abul hnaya electronic manrua engchi ma da aphal lawa Zan khadmit chin alo topal thulpoa a IO tour Islamic puithiam pathum ming arot to ti The New York Times chuan atar langani Iran Foreign Minister Sayyed Abbas Arashi chuan nat takin US adema US in Iran abei tamai hi athinrim thak hle a Iran chuan aram veng him turin engpo ati athiang ani he in beina sokhok chu ana khopanga aw rei khopbokang US hi UN Security Council member ani a Hetianga miram abei tamai hi UN Charter bo chiat nara thlak takani ati B2 Spirit Steel Bomber the Northrop B2 Spirit the Steel Bomber anti-bok hi America bomber trail tiang mel marama anti-aircraft defense mo thelo tur siamani a
nodrop bultuma siam ani a Boeing Hughes le vote te hi subcontractor ani he bomber hian conventional le thermonuclear bomb aphurin athak theya kumsang khazakwa somriat pariat atanga kumsang ni inkar siam kha ani aman hi atawfu pakhatman hi US dollar million zasari somthum pasari vel ani daya bichu hian fit singa tangin bom athak theya tuyal thei thun bel lovin km sing khat sang khatala athlok thei Bora ka tuyal thei thun bel chuan km sing khat sang kwa ala athlok theya B2 bomber hi US chuan kumsa khazakwa somkwa pakwa khan Kosovo Indona amangtana anua Iraq Afghanistan Libya Yemen le Iran rama te amang le ani tuna hian the United States Air Force chuan B2 bomber som pakwa anei meka kumsang ni somthum panhi thlenga man torani anua chuan Northrop Grumman B21 rider hi anthak vek donani GBU 57 series MOP massive ordnance penetrator he bom hlau om na men lo hi kg sing khat sang thum zarukarit precision guided bunker buster bomb ani a United States Air Force USAF siamani chishang shanga oma chungte chu BLU 127 weights pound sanga kg sang ni zathum GBU 28 le GBU 37 te anni fit som ni point panga asay GBU 57 series MOP hi aritlutuka B2 spirit steel bomber 7 aphur thayani GBU 57 hi US in avoi khatman nani a Iran rama fordo Natanz le Isfahan nuclear ral thuam siam na huna te athlakani athilti chia dan hi chiangkwang taka shiat alanilao Courtesy BBC Reuters The New York Times India Today and NDTV US bay na ngong nuclear thunei tu IAEA ram somthum panga meeting an kaungal US in vai rungot fordo achunon US ral thuam man le fordo bai zavatlaw banel kebin target kan langa Trump Iran nuclear site pathumngot mai US in aral thuam thalitok GBU 57 massive ordnance penetrator mangtela abe nulokin Trump chuan Iran avauzuya Iran hian achang le tani chuan target tam tak anla nei ti asoi The European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas chuan Middle East sa indautin to azongzong te chu tolkir vektorin atia in biak na lama kerle atol tho asoi Iran chu khovel boin athlen lo na turin nuclear ral thuam boi puizui lo torati in naktu ka European Foreign Minister tenen he thil thleng hi ansoi honghal donani Iran in boin na top thailo athlen an ring Iran chuan Tel Aviv tiamin Israel marle mun laili chu US baina wang hian abei vele ngala Foreign Minister Abbas chuan US a inrola wang hian boin na top thlei thailo athleng don ativebok EU10 inrem na kirle tura anti chu Iran in changin US le Iran anin bedona Israel in IAEA charter bo chia in Iran abeya Europe le EU ramtele Iran anin betana US in UN charter bo chia in Iran abeile a ti in Iran FM chuan engtin nge kan lakal san velo in biak na hian kan kirle ang ative thung Iran hian US sipai Middle East sa singli chuang omte chu an target ani vek theini in achut mi ten ansoya US based som nga po be turjinga atelani Oman Qatar le Iraq po in US che dan chu andema andem san po boina lian le rap thlak jok athlen an hlovang le dan kal ani antini IAEA ram somthum panga Board of Governor meeting an ko Iran nuclear chief Mohammed Eslami chuan nuclear thunei tu ber International Atomic Energy Agency IAEA head Rafael Grossi ne na lekha thonin US in Iran nuclear site abeina endik turin aphotti SNN News Network Iran chuan apuang lekha thuna chuan Grossi ne na US laka dan lek ko turin angiata US chuan international law le nuclear non-proliferation treaty apo chhiani inan soya Iran hian energy him ral thuam chiam na nilo nuclear chau asiamani ati Grossi hian ram somthum panga a IAEA Board of Governor meeting chu US malakna wang hian akong halti asoi Iran hian nuclear non-proliferation treaty hi tundin huna hian achwa san dei theini in Iran Parliamentary Committee a lawmaker te chuan an soya US hian article sombo chha in Iran himna hi atiter thong an ti ani US B2 chanchin toy B2 long range heavy steel bomber hian nuclear ral thuamba ka ral thuam ri tak tak aphur theya khovel air defense changkang berberin amu theilavin athlok theya
pakhat man hi US dollar billion ni lai atlinga US bunker busting bomb chakber kg sing khat sang thum zaruk lai rit GBU 57 massive ordnance penetrator phur thei tur siamani B2 le a payload hi Iran le hnuai Fordo nuclear facility bomb turatir ani boka New York Times tarlan danin B2 hi a base Missouri changin Solovin darkar somthum pasari athloka vansanga Rafael ani thung Fordo voiruk bom non ani Iran in Fordo nuclear mun hi leithuk taka asiama metar somriat vela thuk ani a US hian bunker blaster mangin B-52 bomberin Fordo hi voiruk zet achunon ni in report ani a Iran legislator pakhat chuan US in Fordo ati chiat chu apoi thamlo ati ve thung thilchiang takshiat ani theiri lo Iran nuclear site dang Natanz le Isfahan ero hi chu Tomahawk missile somthum mangin mel zali vel hla changin American submarine mangin bom dar vek ani thung US bunker buster and Iran Fordo mun US military in bunker buster bomb chakber le thilti theiber ane chu GBU 57 massive ordnance penetrator hi ani a GBU 57 hi alianin aritle a ari zong hi kg sing khat sang thum zaruk ni in pound sing thum warhead kg sang ne za sari pound sang ruk akeng tela GBU 57 pakhat hian le hnuai fit zani meter somruk pakhata thuk rewin apuak theani Iran hian le hnuaya Fordo facility hi kumsang ni paruk khan asiam chana kumsang ni pakwa khan man thegin ape fel teran chimthlang lam KM somkwa panga ahla khom khopui bul tlang hnuaya auma nuclear enrichment anti mai ral thwama siamna atana uranium tha ti chakna hmunni in shiatani a fit zanhi somruk metar somriat vela thuk lu'na kwa tunnel pali nei ani thulak na hi khothlang media le Al Jazeera te ani Khovel ramdang nei velo bunker buster by Ricky Elkolni Israel le US mel malian berpol Iran chuan kum somli don US le Israel chu khovel le lunga tanga nwai bau adu thu atlang au pui reng china Israel US poipo akhoi tamna ro e ti chuan intelligence report in asoidanin Iran in reilotia nuclear bomb asiam chhuak thei to ti ani le tak zela chuan Israel anmang ang hle a US chuan thei top choin Iran chu nuclear deal arang lama nei pui tumin ma alangala chu po chungak thei to lovin Israel chuan Iran chu abom ta a Iran nuclear mun pui chu voini lai abe manani Israel in Iran abai lai hian US chuan until veloti soima se thuk takin Israel nen an thok don reng thawa Israel ram chu US hian Iran missiles laka alo ven pui ve bokani US president chuan Iran chu nuclear bomb siam chhuak lo turin deal siam puya na satakin asoma avo boka ti chung chuan Iran hian ahong ati chatlata achangin inbia kadu ti in chuta aril ro thlak le zela atopa Trump pado theina chuan atlin talawa be selo lai takin Iran nuclear sites te chu khovel ral thuam jinga ati chethei om chun US chawin anei mang chuan abom ta ani Israel hian le hnuai beina bom anei ve thawa chungte chu BLU 109 fit ruka changa fit jat le CBU 28 fit som paruka changa fit som ni ten ni a mase Iran nuclear sites hi le hnuai thuk tak fit zan hi somruka thuka om ania wangin US hi amamo ema atel lo chuan an tumram an thleng theilawani ti chuan Iran nuclear mun thum Fordo le hnuai omle Natanz le Isfahan nuclear sites te chu US chuan abeita thut maya Fordo hi US chawin an nei bunker buster manga bom ani a bomber thachung chuang steel bomber B2 pathum lai mangin chungte chuan bunker buster GBU 57 bom paruk lai an thlakani heti la hian Natanz le Isfahan nuclear sites te chu mel zalia hla tuipuya om US in do longa tangin Tomahawk miles somthum chuangin an lo kap chevek bok USA hian an tumram an hlen chuak ti in Iran nuclear siamna te chu ti chiat vekani thu Trump chuan apuang ani USA chawin an nei bunker buster GBU 57 chu enge moni le he bom hi ton som panga ritani a US ral thuam jinga nuclear bomb ti lawa chuan bom lian ber ani a he bom kher hi tun Indona hian anmamo chan chu Fordo fuel enrichment plan hi lein hnuai thuk tak fit zathum don thuka om ani wangin engral thuam dang main ati chiat phak lo wangani he heavyweight explosive hi GBU 57A B massive ordnance penetrator ti ashiatani a Boeing in United States Air Force dana a design ani ari ema wanghian bomber dang phur zo anom lawa B2 Spirit steel bomber chawin a phur theya
chu Israel point an nei lawani United States che in he bom chak tak hi an nei in an thunun ani bom siam chhuanan hian dollar million zanga chuang an hmangani sang hi som pathum dei to khan Wall Street Journal chuan Iran Fordo nuclear enrichment plant te ti che thei tur liao siamani thu alo choi dei to heti lai hian sang hi som pathum khan USA hian bunker buster hi som ni chuang an siam chuak to nge a tuna phei chuan an nga to viawin arin bunker buster tho hemi anglo hi adang a oma chu pound sanga arit GBU 37 ani GBU 57 hi the penetrator ti ani chan chu leinhmai thuk po aver theya chuta anwaya bom azuti pochina wangani bunker buster chidang he aya thok na lo jok hi US hian Israel ne na ashal chhong ve a chungte chu achunga khian kan soito awangin soito lo maila GBU 57 massive ordnance penetrator big hi chu turam ne na ma US hian ape chuak tu lawani Iran Supreme Leader le IRGC ten America beina andem an chan le tur thuan puang bai wala to chong Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan tukina United States in a nuclear mun pui pathuma be saka wangin United States laka vona rum tak chak chuakin America hian an thil ti man hi an move nge yang min beina ayana sa chan let na hi lobe zero se ati phiar mai Iran Supreme Leader Khamenei ai o thupuang tu Hossein Shariat Mandari chuan Phuba anlak thuai tur thu sayin tuna chuan kan chet ve hun anita muang chang mi alovin kan che ve ngalang ama Siberian Bahrain le Strait of Hormuz sa US longral omek le UK Germany le France long te po be anni to ang ati Iran Foreign Affairs Minister Abbas Araghchi po in US in a nuclear mun pui pathuma be chu nataka demin USA hi UN Security Council a permanent member ani a mase international law le UN charter na satakina bo chhia ani ti in America chu natakin andem thu asoi heti la hian US President Donald Trump chuan Iran vauna chu chang le tin Iran regime hian phubala at asawani vai chuan kan bailet na tur ana khopang tukina kan chet na khachu nepte ani ang ati US bunker buster bomb mangin Iran nuclear siamna Fordo US in aphinta bai hunakolvom President Trump chuan Iran ram nuclear mun pui pathum te chu Injin ni zandariat iti khan an bom lianin abitum thule lotling taka helai muna nuclear thachak na sor chu an tum chu luihlon kumkhwa to turin an han phin dar sakvek thu President Trump hian asoi Israel Iran Indona hi chol karni na ani der to a nin hi thum kalta a khan President Trump chuan karni vel US hian alangai chan tur thu alo soi to ni kha hetiang hian chong kam lo che to ma se US President Donald Trump Washington hian Tel Aviv Israel thathona chu zomin Islamic Republic of Iran nuclear mun pui pathum te chu a han cheudar thu injini zandar riat et khan apuang ta a Israel hian Iran bai chan ber chu Iran nuclear ral thuam siam chhuah theina mun ti chhia ta tum wangani Iran hian voi tam tak Israel chu khovel me patrangan wai bo tum thu alo soi to a Iran hian nuclear siam chu atum na hi ral thwama tan man tur ani lo thu sei thin ma se Iran ram ho tu te hoi her en hian nuclear bomb nei cha ka azata zator tor ani nei ro mu mai chi ani lo Iran nuclear siam chu atum na mun pui nuclear infrastructure US in a han phin dar tak te hi heng huna om te hi ani Fordo Natanz Isfahan Fordo nuclear mun pui hi tlang cheng chetak noya om ani a Institute for Science and International Security chuan athuk zong hi metar somria ta tanga somkwa ani thu an soi he nuclear facility mingpum chu Shahid Ali Mohammadi nuclear facility ani a Fordo nuclear facility hi khoiram main an bom chhia theilo tura lungchang muna thuk taka kher chunga om ani baka achunglam hi cha tuk taka cement concrete ta uluk taka khu chwa vekani a hemini wanghian Israel manrua le bom chakna ringot chuan poi a khoi theidon lawa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po in Fordo nuclear facility phindar tur hian President Donald Trump ne na angin to a Donald Trump la in solkar ne kan langa chang photang aloti mai si a Israel tan chuan arei lutuk tunu pui nei man mo to emo in tuna chak to in thlam bang pin la nga te chu ati angvel kha ani Fordo nuclear facility hi Iran mar khom khopui changa kem somthum vela hla a auma kumsang ni paruk dai to a bulchan ani uranium thitfima ti chak enrichment of uranium chu hun engema chena chang khan hemuna an napui ani to wangin Israel tan muang chan chi ani to lo
Fordo nuclear facility tuara van pui achimta US President Donald Trump chuan America ram sana a inrin nizandar som et India rama Sunday jingdar sarile achan ve khan Fox News nena bunker buster bomb manga Fordo nuclear facility an be thu asoya Israel tan chuan nar hlit phoi ang huai avani don chiang tak em bunker buster bomb massive ordnance penetrator bomb bunker buster bomb antibok hi alianin aritle a ari zong hi pound sing thum kg sing khat sang thum zaruk pasari ani hemmai hetiang taka rit ani wang hian USB chu steel bomber chawlo chuan aphur zo lawani bomb paruk an mang President Donald Trump chuan inrin zandar som et khan Fox News in an komna Fordo nuclear facility bomb na tan hian bunker buster bomb paruk an man thule mundang baina tan tomahawk missile an man thu asoi Israel President Benjamin Netanyahu chuan President Trump ne na lom thu asoya khovel ram dang ti theilo US in aron ti a chanchin aron her dang lamta ani ati Donald Trump in Benjamin Netanyahu ne na ahu hovin tim angin kan thoka tuma in anlati lo kan tita ani ati ba ka Israel tan thilrap thlak chu kan noi chimit ta ani ati US in Israel le Iran Indona a Israel ram chanpui tura tha atho chungchang hi khovel ram sang roi tu te ngai dan athum hun lo hle a Iran phei chu an thin jim na so sang zwalin America thipua ro che tia an chia an lo na thin chu an chepa ngai ani nge yang ramtam tak roi tu te ngai dan chu kan serri lo mayange source mint The Guardian USA Today ole khati zong khatun chumatana kan puan thei te chu nile ri phot mai sela min lo clear sakin min lo like sak chena kan lo me